sa visokog vrha, Dubravi. Pred nama je druga epizoda podcasta portala Tjedno, po drugi put. Prvi put smo imali stanovite tehničke probleme, malo kasnimo, ali evo nas ponovo. Kao što je najavljeno na portalu Tjedno, drugi gost na podcastu portala Tjedno je gospodin Dražen Keleminec, predsjednik AHSP-a, po mnogima najkontraverzniji političar u Hrvatskoj. Gospodine Keleminec, zašto vas nazivaju najkontraverzniji političar u Hrvatskoj? Ja ne znam zbog čega me tako nazivaju. Ja sam dragovoljac, branitelj Domovinskog rata. Borio sam se za Hrvatsku, bio sam spreman dati život za Hrvatsku, ali danas vladaju oni koji su bili protiv Hrvatske. Danas vladaju Jugoslaveni, komunisti, bolševici, velikosrbi, udbaši, kosovci Hrvatskom, kojima smeta i hrvatski barjak s bijelim poljem, grb s bijelim poljem. Znači, to im sve smeta. Smetalo im je što smo branili Hrvatsku, smetalo im je što više nemaju, i dan danas i smeta što više nema Jugoslavije. I oni danas vladaju Hrvatskom državom i tlače hrvatski narod i ukinuli su nam kunu, uveli su nam euro, izgubili smo monetarni suverenitet. Ko nema monetarni suverenitet, nema ni državu. Znači, uveli su nas Europsku uniju da nam Brisel diktira pravila, zakone. Znači, mi nemamo, praktički smo ono što smo nekad bili za vreme Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, pa Mađarona, pa nekad Austro-Ugarske. Nalazimo se u jeku predizborne kampanje. Pričamo 2 dana prije prvog kruga predsjedničkih izbora. Gospodin Keleminec, vi ste trebali biti nesuđeni predsjednički kandidat. Čak ste skupili potpise. Što se točno dogodilo? 10.934 potpisa smo predali. Znači, na prikupljanju potpisa mogu reći da je to mukotrpan posao. Za vrijeme prikupljanja potpisa netko mi je provalio auto. Znači, potrgali su mi brave na ulaznim vratima auta i na bravi od bunkera. Tražili su vjerovatno potpise. Kada sam nosio tamo potpise, zaštitari su dobili da se mene ne sme pustiti u državno izborno povjerenstvo, da ja ne predam potpise. Onda sam zvao policiju. Kada je došla policija, smetalo im je čak hrvatska lenta s grbom s bijelim poljem. Kada sam tamo došao predati, onda mi je bilo sve jasno. Znači, oni su rekli da ima 8.000 pravovaljanih, 2.934 da su duplicirani potpisi, ali bez ikakvih dokaza. Znači, meni oni nisu pokazali koji su to duplicirani potpisi. Rečeno mi je čak da ja ne mogu dobiti nazad te potpise, da će za mjesec dana biti spaljivani ti potpisi. Znači, ja da sam donio i 20.000 potpisa, oni meni ne bi dozvolili, bi rekli da imam 12.000 duplicirani. Znači, oni su napravili takav zakon da svakog onog koji je nepodoban za njih ga eliminiraju i ne dozvole mu da se kandidira unatoč tome da je prikupio više od 10.000 potpisa. Jedan od takvih sam ja. Znači, njima je smetala moja kandidatura zato što, kao što je rekao Hebrang, da oni prikupe unaprijed mjesec dana prije 100.000 potpisa, u stvari prepišu samo podatke, OIB, adrese, ime i prezime, i da oni stvaraju lažnu desnicu. Znači, oni stalno stvaraju lažnu desnicu. Znate što sam ja čuo? I oni ne dozvoljavaju, oni meni nisu dozvolili kandidaturu, jer onda propao bi plan stvaranja nove lažne desnice. Pa bila je Ruža Tomašić, pa bila je Bruna Esih, neovisni za Hrvatsku, pa bio je Zekanović, pa bio je Domovinski pokret, pa bio je Most prije toga. Znači, oni stalno stvaraju lažnu desnicu. Sada ponovno stvaraju lažnu desnicu
preko 2 osobe koje do jučer praktički nisu bili u politici. Vraćamo se kasnije na to. Da se držimo još potpisa. Navodno da su preko nekih ljudi koji su vama pomogli u prikupljanju potpisa vama uvali duplikate. Znate Nije to istina, nego oni imaju kompletno, tu se rade i obavještajne službe i oni točno znaju, ako ste vi moj član, oni znaju da ste vi moj član i oni lepo uzmu vaše, imaju podatak svih adresa, webova na nivou Hrvatske i oni uđu u vaše podatke, upišu vaše ime i prezime, vaš OIB, vašu adresu i potpišu vas. I predaju 100.000 potpisa 4. dan nakon kad je krenulo prikupljanje potpisa. Znači, i onda vi dođete, vi meni potpišete, a meni vaš potpis ne vredi, jer vi ne znate da su vas HDZ-ovci stavili na svoj spisak. To su ti duplicirani potpisi. To je sada prvi puta se dogodilo, jer na svim prošlim izborima za predsjednik Hrvatske sad ko je mogao potpisati i za više kandidata. I za 2 i 3 kandidata. Sad su oni da spriječe nepodobne kandidate koje ne žele da se kandidiraju za predsjednika Hrvatske, jer kandidaturom za predsjednika Hrvatske se dobiva medijska pažnja. Dobivaju se sučeljavanja. A oni ne žele da ja dobijem medijsku pažnju. A zašto se vi njima opasni? Budući da je aktualni još uvijek predsjednik gospodin Zoran Milanović najavio da neće išta sučeljavanja, samo jedno. Ma da, on je bio na Hrvatskoj televiziji. Hrvatskoj radio, ja sve znam o njima. Ja znam o svakom kandidatu sve. I oni se toga boje. Oni se boje i HDZ i SDP. I oni svi ostali se tamo boje. Znaju da ja sve znam o njima. I ne žele da to čuje hrvatska javnost. Sada jedno sučeljavanje gleda 1 milion Hrvata. Znate vi koja je to promidžba za HSP i za Dražena Kelminca? Oni to ne dozvoljavaju. Jer oni imaju plan sa Brankom Lozom kao nova desnica i Tomislavom Jonjićem. Znači oni su lažna desnica, oni nisu desnice. Jeste gledali sučeljavanje koje je bilo prvo i jedino, sučeljavanje na HRT-u? Jesam gledao. Kako to komentirate? Pa komentiram tako da ja neću izaći na izbore i neću dati glas nijednom od tih 8 kandidata. Dobro, kako su vam izgledali? Jeste malo se nešto iznenadili? Ne, nisam se ništa iznenadio. To je sve ono, malo ja tebe napadnem, malo ti mene napadneš, tako da se sviđa biračima, da se sviđa, u stvari svi oni surađuju. I kandidatura Primorca je kandidatura da Zoran Milanović ostane na mjestu dalje predsjednika. A za 3 godine Milanović će dati ostavku s mjesta predsjednika i poslije će predsjednik vlade zajedno sa Raspudićima, obitelj Raspudić, zajedno sa Mostom i zajedno sa Možemo. A naš sadašnji predsjednik vlade Plenković će otići u Brisel za 5 puta veću plaću. Malo pratite vi politička zbivanja Hrvatske. 10 godina HDZ, 4 godine SDP. 10 godina HDZ, 4 godine SDP. Sada ponovno je 10 godina HDZ, sada nas za 3 godine mora ponovno SDP biti na vlasti i vraća se Zoran Putin Milanović za predsjednika hrvatske vlade. To je sve dogovoreno. A ko će biti predsjednik? Kada? Pa kad ovaj bude predsjednik vlade. Onda će biti ustavna kriza, znači neće Hrvatska imati predsjednika, ići će izvanredni izbori. I ja se planiram nakon toga ponovno kandidirati za predsjednika Hrvatske. Svaka škola se... Ko će biti predsjednik? Ja ću se pokušati nametnuti hrvatskom narodu ponovno. Svaka škola se plaća. I ova škola, sada, što su mi napravili, sam ja platio. I ja znam, malo su me neke stvari naučili, kako oni rade. Sad znam kako se trebamo braniti. Sad znam kako se treba njima suprotstaviti. Jer njima ne odgovara glas naroda hrvatskog. A glas naroda hrvatskog je Dražen Kelminec. Jer ono što su oni slušali na sučeljavanjima, nijedan od tih kandidata nije rekao ono što bi narodu ušlo u uho. Ono da naš narod, naši Hrvatice i Hrvati
promjenom i gubljenjem kune i uvođenjem eura smo izgubili monetarni suverenitet, da nešto što je nekad koštalo 10 kuna danas košta 10 eura. Znači sve je poskupilo. Ali ja bi postavio Primorcu pitanje i Zoranu Milanoviću, zašto se ne oporezuju banke stranim rukama, zašto se ne oporezuju hoteli u stranim rukama, a sada ide porez o nekretninama, ili zašto se ne oporezuju trgovački lanci strani. Sav naš novac odlazi iz Hrvatske, a oni dižu cijene takve da mi imamo 3 puta veću cijenu nego u Sloveniji. Odite, kupite tamo za 100 eura, a kod nas morate potrošiti 300 eura. A zašto je to tako? Recimo, hrvatski proizvodi su skuplji u susjedstvu, a strani proizvodi su skuplji nego vani. Pa zato što je hrvatska vlada zašto dozvolila... Zašto su proizvodi Podravke skuplji u Hrvatskoj nego u lokalne? Pa zato što je hrvatska država, vlast dozvolila stranim ovima iz trgovačkim centrima da dižu maršu u nebesa. Da su oni njima uveli poreze, zaprijetili s uvođenjem poreza. Porez oni plaćaju, znači porez na ekstra dobit bi trebali plaćati. Da, ali oni to ne plaćaju. Plaćaju PDV, odnosno mi plaćamo PDV. U stvari mi plaćamo PDV, ne plaćaju. Ali na ekstra dobit ne plaćaju porez. To bi vi ko predsjednik uveli. Sigurno. Kako bi dalje išla vaš program, kako iznećete sad, evo, što niste svi stigli, evo imate sad priliku. Pa ja da sam bio prisutan na sučeljavanju, ja bi sigurno u lice rekao Zoranu Putinu Milanoviću, jer ja bi ga nazivao Zoran Putin Milanović, jer on je na strani svoje ideologije, znači ruske, velikosrpske ideologije, zato on obožava Putina, zato on obožava Milorada Dodika i Aleksandra Vučića. I s njima je prijatelj. I Dodiku ide na njegov ranč, na proslave. Znači, ta ideologija je antihrvatska i protiv Hrvatske. I Zoran Putin Milanoviću bi rekao da ja bi mu se suprotstavio da hrvatski narod neće jesti crni kruh i jesti tanke šnite, rezati tanke šnite. Ili da napada hrvatski barjak s bijelim poljem, ili da napada hrvatski barjak HOS-a, znači s kojim smo branili Hrvatsku i stvarali Hrvatsku državu i mnogi poginuli za Hrvatsku državu, a ne kad on vidi barjak HOS-a na kojem piše Za dom spremni, s kojim smo pozdravom branili Hrvatsku, on napušta komemoracije iz revolta. A gdje je on bio 90. godina? Pobjegao iz Hrvatske i bio van Hrvatske, ratni dezerter, i čekao ko će pobijediti. A bio je Titov gardista, bio je kod Veselina Šljivančanina, čak je Veselin Šljivančanić ga hvalio kako je bio uzoran vojnik kod njega. U Titovoj gardi. U Titovoj gardi, da. Znači, on je dijete komunista, on je, znači, to su djeca i unuci komunista danas vladaju Hrvatsku državu, to je Andrej Plenković. Idemo dalje. To je Andrej Plenković, to je Dragan Primorac. Evo, sad pričamo o Draganu Primorcu. Znači, vi očekujete da će u drugom krugu Zoran Milanović pobijediti. Koga? Zoran Milanović i Dragan Primorac. Oni su iz iste jezgre komunističke, boljševičke. Znači, Dragan Primorac je bio član Saveza komunista, komiteta Split. Također 90. pobjegao iz Hrvatske kad je trebalo braniti Hrvatsku, a sada je počasni član generalskog zbora, na sramotu tih članova generalskog zbora, da ratni dezerter je njihov počasni član. On je bio kandidat već za predsjednika Hrvatske kada je kandidat HDZ-a bio Andrija Hebrang, i on je dobio bijednih 8.000 glasova tada na izborima, i on je u drugom krugu pozivao kao član HDZ-a, kao član vlade Ive Sanadera, je pozivao da ljudi glasaju za komunističku zmiju Ivu Josipovića. I on je
znači pozivao birače da se glasa za Ivo Josipovića. I onda je od tog Ivo Josipovića dobio priznanje. Zaslugu, znači, što je pomogao zmiji toj komunističkoj Ivo Josipoviću da postane predsjednik Hrvatske. A onda kad vidim da je mjesec dana prije prikupljena potpisa Ivanić Gradu otišao posjetiti svog velikog prijatelja Mesića, tog Gorduša, anti-Hrvata, onda kad vidimo da se slika fotografira sa Radom Šeberžijom, kojemu je Hrvatska država dala male Brijune, znači vlast, Ministarstvo kulture mu da novce za njegovu udrugu, a onda s tim novcima on vraća Ministarstvo kulture i plaća, znači, najam malih Brijuna. Znači, u stvari dobiva zabadav. Ili Anton Nobilo. Anton Nobilo je odvjetnik Milorada Dodika, Anton Nobilo je bio glavni tužitelj za vrijeme Jugoslavije protiv Artukovića. Znači, Anton Nobilo je deklarirani Jugoslaven, a Dragan Primorac je sa svima njima prijatelj. Znači, Dragan Primorac je isto što i Zoran Milanović. Nema tu, ako si Hrvat, ako si domoljub, ako si branitelj, onda naše političko podzemlje, a znate koje je političko podzemlje? Su stari kadrovi UDBE i KOS-a koji danas vladaju Hrvatskom i kao krupni kapital. Znači, oni određuju ko će biti predsjednik vlade, oni određuju da će u drugi krug ući Zoran Milanović i Dragan Primorac i da će Zoran Milanović postati predsjednik Hrvatske. I Dragan Primorac je postavljen od Plenkovića da bude Milanović i dalje predsjednik Hrvatske. To je sve dogovor. Tako da oni hrane svoje birače. Da oni koji su protiv Milanovića, da Plenković hrani svoje birače, a oni koji su protiv drugoga, opet on hrani svoje birače. Krenimo na one kandidate, predsjedničke kandidate koji se jasno deklariraju kao kandidati desnice. Recite mi šta mislite o nekoj međufazi gospođe Marije Selak Raspudić? Ja sam jučer objavio na YouTube kanalu naše stranke HSP o svim kandidatima. Tako sam objavio i o kandidaturi Marije Selak Raspudić. Znači, ona je ljevičarka, ona je ideološki ljevičar. Ona je za abortus, ona je za ubijanje nerođenog djeteta. Znači, nerođenog djeteta. Znači, ona je ideološki bliska kao SDP-ovci, kao i stranka Možemo, kao i ova Kekin. Znači, tu nema nikakve razlike. Nego oni sada koriste svoju predizbornu kampanju za predsjednika Hrvatske za sljedeće izbore. Za izbore za Hrvatski sabor. Znači, to oni koriste i zato su se oni kandidirali. A ne da bi oni bili predsjednici Hrvatske. I ja sam se zbilja htio kandidirati za predsjednik Hrvatske da se suprotstavim tim svim jugo-komunističkim, bolševičkim kadrovima koji su tamo kandidati. Dobro, idemo sad na desne kandidate. Evo, dame imaju prednost. Gospođa Lozo, Branka Lozo. Sveučilišna profesorica, majka 5 djece. Šta vi mislite o njoj? Ja sam također jučer objavio video o njoj gdje ona je snimljena u kadar Hrvatske televizije. Znači, prije same tiskovne konferencije gdje je sa njom i Mario Radić. O Radiću bi malo kasnije nešto drugo, on je u stvari ta krupni kapital koji stvara lažnu desnicu preko kapitala i kontrolira desnicu i Plenković tako ostaje na vlasti i ta UDBA i KOS dalje vladaju. Znači, Branka Lozo je izjavila: ja ne bi ovu zastavu. I makiva hrvatski barjak s grbom bijelim poljem. Znači, ja ne bi. A šta bi ona? Jugoslavensku petokraku zvijezdu. To bi ona. Ajmo sad malo to objasniti. Recimo, ja volim i jednu i drugu. Grbi jedan i drugi. Za mene je to razlika kao Coca-Cola i Pepsi-Cola. Nema to razlike. Možemo malo poučiti naše gledatelje kakva je razlika i zašto je problem ova sa bijelim poljem navodno je ustaška, a ova s crvenim nije. Šta je istina? To je floskula i laži Jugoslavena, ljevičara, koji mrze
znači Hrvatsku državu, a glume da su veliki Hrvati, veliki desničari kao i ova Branka Lozo. Znači ona je odgojena komunistički i ona smatra da je hrvatski barjak s bijelim poljem ustaški. Pa onda prošli put sam vas pitao od kad je na Markovoj crkvi grb s bijelim poljem. Što znači grb hrvatski s bijelim poljem, a što znači s početnim crvenim poljem. Znači Hrvatska kada je u ratu početno ide crveno polje, a kada je miru bijelo polje. I to nema nikakvih sad da je to ustaško. Drugo, Hrvatska je stvorena 90. godina sa barjakom s bijelim poljem. Nema ove sada grba sa životinjskim carstvom, kako mi to nazivamo, petokrake zvijezde u stvari. 5 kraka, pa kad spojite dobite petokraku zvijezdu. I drugo, Hrvatska je priznata kao država 15. siječnja 1992. godine pod tim barjakom s bijelim poljem. Pa zar je njoj smetalo Branki Lozo i taj barjak i 90. godina? Izgleda da je. Izgleda da je i ona bila među onima što su patili za petokrakom zvijezdom i za Jugoslavijom. To su vam sve lažnjaci koje stvara UDBA i KOS političko podzemlje, stvara od takvih kadrova desničare. I oni jako dobro znaju glumiti, jako dobro znaju nastupati, govoriti, a u stvari u srcu su protiv Hrvatske, u srcu još pate za Jugoslaviju. Sljedeći desni kandidat je gospodin Tomislav Jonjić. Kako njemu predviđate njegov plasman na predsjedničkim izborima? On je isto stvoren da, kad ste čuli za njega aktivno, mislim, bio je on... Ja sam čuo, za njega sam čuo, za razlog gospođa Lozo, za njega sam čuo. Bio je on kod Brune Esih, ali on nikad nije isticao se medijski, javno. Znači, on je sad gurnut kao ono kad padne kiša i onda narastu gljive, pa idete brati gljive. Tako su i njega sad stvorili, jer im je propao projekt Domovinski pokret. Znači, oni su svjesni da je narod uvidio da je Domovinski pokret bio prevara. Da je Penava, Mlinari, Čipe i ostali da je to prevara. I sada oni stvaraju novu lažnu desnicu, znači na istu formulu, na isti recept kako su stvarali Domovinski pokret. Prvo vas kandidiraju za predsjednika Hrvatske države, da postanete poznati, onda vam daju nalog da govorite onako kako paše desnom biračkom tijelu, da vas pridobe, a onda ide osnivanje stranke nakon izbora i onda će govoriti protiv Plenkovića HDZ-a, a nakon izbora opet će biti kao i Domovinski pokret. Biće u stvari njihovi i bit će uz HDZ i bit će uz UDBU i KOS koja vlada Hrvatsku državu. Znači to je sve prevara. Oni stalno to rade, a Tomislav Jonjić kaže da je on ušao u HSP 90. Je ušao u HSP. Samo ne govori istinu. Nije ga izbacio u 12. mjesecu 90. Paraga, nego ga izbacio Ante Paradžik. A znate zašto? Zato što je bio ubačen u HSP. Nakon toga, 92. godine, ide u veleposlanstvo Švicarske. Pa ko preko natječaja se dobiva? Ne. Politika postavlja. Znači, on je, a zna se ko je određivao kadrove. Franjo Tuđman i Josip Perković. Poslije toga bio je savjetnik 3 godine u Ministarstvu vanjskih poslova. Da vidimo, znate ko je meni otac domovine? Ante Starčević. A znate ko je Tomislav Jonjić otac domovine? Franjo Tuđman i slika se ispod slike Franje Tuđmana. A priča kako jugoslavenski kadrovi dalje su na vlasti u Hrvatskoj državi, a istodobno veliča majora Titovog Franju Tuđmana. Znači, sad nije on bio general Tuđman. Bio je početku major, 22 godine. Ima se fotografije, ja sam objavio fotografiju kako je na mitraljezi. Drugo, ja imam dokument od 16.4.1981. godine, kada su zvrbovali Šeksa.
Znači, jedan od potpisnika tog zapisnika UDBE je Zdravko Pejić. Njegov brat je kum od Miroslava Škore. Tako je Škoro počeo raditi za UDBU, kodnog imena Lunja. I piše se u tom dokumentu, znači da su Šeksa zvrbovali, da je Šeks pristao da radi za UDBU i da do kraja života zaštićen čak i od pravosudnih progona, a da Šeks ima zadatak da privuče, znači, znanstvenike i druge aktiviste iz Osijeka, onog kraja, kao provincije. A da je uloga, znači predsjednika Hrvatske, namijenjena Franji Tuđmanu. Znači, 16.4.1991. Kada je Tito umro? 80. Znači, oni su već dogovarali ovo što se sad nama događa i što se dogodilo, sve su se oni prije dogovarali. Znate gdje je sjedište UDBE bilo kad je bio Domovinski rat? Za Srbiju i za Hrvatsku, u Budimpešti. Znači, i posjedujem pismo koje Josip Perković piše srpskoj UDBI, šalje na adresu Budimpeštu. Znači, išlo je u Budimpeštu, preko Budimpešte u Srbiju, u Beograd, UDBI. Znači, UDBA piše iz Srbije, iz Beograda u Budimpeštu i ide naše UDBI tu u Zagreb. I piše Perković, mi smo ubili po dogovoru Antu Paradžika, Blaža Kraljevića, Mira Barežića, ali vi po dogovoru niste ubili Vuka Karadžića, niste ubili Vojislava Draškovića, a niste ubili Vojislava Šešelja. I onda hvali Vicu Vukojevića i šuška kako su oni kadrovi UDBE, kako nemojte protiv njih, oni su naši kadrovi. Koji vam te informacije? Nisu to informacije, to su dokumenti. Koji dokumenti? To je izašlo van. Ja imam te dokumente. Ja imam te dokumente isto kao dokumente UDBE. Dobro, dokumenti iz državnog arhiva neko vam je dostavio i tako malo. Pozovite se na neki autoritet. To se je dobilo još kad sam bio kod Dobroslav Paragi u stranci, znači tada je to izašlo van. Na koji način je to izašlo van, ko je to proturio, znate, uvijek i ti među tim i kod Perkovića su bili hrvatski nastrojeni ljudi koji su ušli. Pa sjetimo se da je jedna grupa tražila da Franjo Tuđman i Gojko Šušak pismo su napisali da Perković ne može biti šef obavještajne službe Hrvatske jer je on bio udbaš. A onda je Tuđman i Šušak sve izbacili iz obavještajne službe ove prave koji su bili protiv Perkovića. Zna se kako je funkcioniralo. Jednoj vrati tu je bio Tuđman, a preko hodnika druga vrata je bio Perković. Kogod je dolazio Tuđmanu, Perković, Tuđman kaže odite kod Perkovića. Ajmo malo premotati film. A sada taj Jonić hvali Tuđmana, a taj Tuđman je dao ubiti Antu Paradžika, ali ja nikad nisam vidio i čuo da je Jonić došao na obljetnicu ubojstva na grob Paradžiku. Ja nikad nisam čuo da je došao na misu Antu Paradžiku. Mi svake godine održavamo sa obitelji, znači to je već tradicionalno da smo zajedno za misu i da idemo na groblje, na grob Mislavu i Anti Paradžiku. Jonića nikad nije bilo. Jonić se nikad nije pojavio. A kaže sada je on pravaš. U kojoj osnovi je pravaš? Nema veze s pravaštvom, ali zato želi pridobiti pravaše da glasaju za njega. A u stvari on je HDZ-ovac bio i ostao. Znači on je ono što je bio Domovinski pokret, sad stvaraju preko Jonića i preko Branke Loze novu desnicu na političkoj sceni Hrvatske, a mene su spriječili u mojoj kandidaturi da oni stvaraju novu desnicu, a mene su eliminirali iz moje predsjedničke kandidature, da ne bi ja bio ta nova desnica, prava, istinska, pravaška desnica koju oni ne daju da funkcionira u Hrvatskoj. Sa pravaštvo su razbili, oteli su nam stranku 1993. godine i Hrvatska stranka prava je podružnica HDZ-a. Podružnica HDZ-a kojom dirigira glavni tajnik HDZ-a, bio jučer Vaso Brkić, danas Ante Sanader.
Znači oni slažu liste, oni Navodno slažu da je gospodin Sanader htio da Marko Jurić bude kandidat HSP-a za predsjedničkim izborima. Ja sam umjesto čuo, Jonića. ja sam imam informaciju, njegov prijatelj je od Marka Jurića je meni rekao da je bio na razgovoru kod Ante Sanadera i da mu je Ante Sanader nudio da stvara i novu stranku, da bude nova desnica na političkoj sceni Hrvatske, ali se Marko Jurić to zahvalio i rekao da ne bi, da je to puno posla, da je kako se zove, da on imao podcast Velebit i pošto oni su vjerovatno mislili na Marka Jurića jer ima podcast veliku gledanost, znači oni trebaju uvijek neku jaku osobu, ličnost, kao što su Miroslava Škoru angažirali kao popularnog pjevača, onda preko te popularnog pjevača privuku druge, ali to je mi uspjelo i onda su angažirali, koliko vidimo, Tomislava Jonića. Kakav rezultat predviđate gospodinu Tomislavu Joniću? Prvo, on nije poznat u hrvatskoj javnosti. Znači njega hrvatska javnost ne pozna. Oni obični ljudi, on je bakica s placa. Oni nikad da njega nisu čuli. Oni prvi put sad njega vide. I on će imati jako slab rezultat. Ali cilj te udbe kosa tog podzemlja i Jonić nije da on dobi glasove, nego je on da pridobi simpatije desnih birača koji su protiv HDZ-a. Da ih usmjere na Tomislava Jonića, a onda nakon izbora opet će HDZ i UDBA vladati Hrvatskom državom. Znači to je taj plan. Znači HDZ-ov derivat, kod Domovinskog Da, oni, pokreta. znate što je Šime Đodan napisao knjigu od 1991. godine, što je napisao u knjigi? HDZ kako da vlada vječno. Stvaraj 3-4 lažne domoljubne stranke i HDZ će vladat vječno. To oni stalno rade. A nama ne da, evo, ja vas pitam sada nešto. Zašto u Hrvatskoj ne postoji desnica, prava desnica, kao što je u Francuskoj, Poljskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Belgiji, Nizozemskoj? Zašto ne postoji prava desnica? Zato što UDBA i KOS, koje je to političko podzemlje, oni stvaraju lažnu desnicu koju drže pod kontrolom. I zato Dražen Keleminec ne može ni u jedne medije, ne mogu ni na jedan podcast, evo sad prvi puta kod vas i ja vam se zahvaljujem. Ne, bili ste kod mene 2 puta u emisiji. Bio sam kod vas. Nisam ja vidio nikakav otpor. Bio sam ja kod vas. Niko se nije bunio nešto, nije izazvalo nekakvu otpor. Da, kada ste počeli raditi za podcast Velebit. I to odmah, da. Recimo, svi navaljuju na HRT. Recimo, sad je isplivala jedna stvar, a to je da su novinari Hrvatske televizije i Hrvatskog radija napisali pismo o velikoj eskalaciji pada kvalitete novinarstva na državnom medijskom servisu. I nijedan kandidat nije se dotakao tog pisma i podijelili su to pismo. Jako je prešućeno u javnosti. Kako to komentirate? Hrvatska radiotelevizija. Tamo vladaju kadrovi Jugoslavena, komunista, UDBA i KOS-a. I njima smeta hrvatski barjak i grb s bijelim poljem. Znate što su meni napravili kada sam išao kandidaturu predati? Znači, ja sam bio u medijima, bio sam na HRT-u, ali je grb s bijelim poljem zamućen. Zašto im smeta hrvatski barjak? Ne znaju ljudi. Sad ću vam ja reći kako se zove, novinari moraju biti svjesni da su oni sami krivi za tu politiku. Možda ima novinara i u HRT-u koji drugčije razmišljaju, ali urednici, ravnatelj Hrvatske radiotelevizije koje postavlja, znači stranka koja je na vlasti, oni su njihovi kadrovi. I Hrvatska radiotelevizija je pod kontrolom stranke koje je na vlasti. Ja sam išao na Hrvatsku radioteleviziju, evo sad ću vam to reći, izvlačenje za parlamentarne izbore, mene je Špoljar pitao kako si saznao da je izvlačenje. Jer oni nisu nikome objavili, nisu objavili to. To je bila tajna. Ja sam rekao imam ja svoje izvore. I kada sam 5 minuta prije nego je trebalo početi digao ruku
da pitam zašto je cenzura prema meni, jer ja u izboru za Hrvatski sabor dobijem 29 sekundi i 5 minuta predstavljanje stranke, a oni 6 mjeseci iz dana od jutra do mraka svaki dan. Most, Možemo, SDP, HDZ i Domovinski pokret. I kakvi su to demokratski izbori. Znači idemo mi trčati na 100 metara, vi ćete biti na startu, ja ću biti 5 metara do cilja. Ja ću uvijek pobijediti. To nema veze za demokraciju. I znate što mi se dogodilo? Kad sam ja digao ruku, onda je Slaven Hojski iz Državnog izbornog povjerenstva, isto komunista, ljevičar iz kvote SDP-a, šapnuo Špoljaru, ja sam to čuo, izbacite ga van. I Špoljar izlazi van i dolazi nutra djelatnik obavještajne službe SOE sa zaštitarima, zove se Željko Kuščević, i mene izbacuju iz Hrvatske radiotelevizije. A da nisam ništa napravio. Samo sam htio pitati u vezi demokracije na Hrvatskoj radioteleviziji. Znači, stalno se spominje ta HRT, a zna se da je to režimska Zna se televizija, da je HRT nemoguće, da HDZ-ova, oni to... zna se da je N1 televizija u vlasništvu Srba, zna se da je Nova televizija u vlasništvu Srba. Ne, N1 i Nova TV je u vlasništvu Srba. Večernji listi 24 sata i TV Doma, televizija ovo je još jedna televizija, tamo su pretežno filmovi, to je sve u vlasništvu Srba. Zna se čiji je Indeks, da je to opredjeljenje Jugoslavija, anti-Hrvatska portal, zna se Indeks, znači Net portal. Imam ja svoje mišljenje o tome, dotaknut ćemo se i toga. Ne svoje mišljenje, nego iskustvo. Recite mi kako su hrvatski, takozvani hrvatski mediji, domovinski mediji reagirali na vašu kandidaturu? A na koje medije to mislite? Pa šta ja znam, ima Bujanec, ima Hrvatski list, koji vas je čak spomenuo kao pretendenta za predsjedničkog kandidata, ima podcast Velebite, su vas oni uzeli? Bujanec... Neki domovinski portal, drugi da je... Velimir Bujanec. Ja ga jako dobro poznam, mi smo bili mladi Hrvatske stranke prava, on je jednostavno otišao na onu stranu, znate, gdje je HDZ, ko kontrolira HDZ 1994. godine, oni su njega preko Ivića Pašalića zaposlili Imperial, on danas radi za Marija Radića, znači za jedan televizije, Slavonsko-baranjska televizija u vlasništvu Marija Radića, Domovinskog pokreta, sada te stranke domino i zato Branka Lozo je stalno na toj televiziji. I on mora slušati kako mu gazda kaže. Taj Bujanec je hvalio se kako je doveo Plenkovića na vlast, kako je od Hasanbegovića odgovorio od kandidature za predsjednika, on je veličao Kolindu Grabar-Kitarović pa ju je rušio. Pa je pomagao Plenkovića da dođe na vlast pa ga sad napada. Pa je Škoru je postavio pa ga je napadao. Pa Bruno Esih je postavio isto promovirao pa ju je napadao. Penavu je isto veličao pa napadao. Čipu Mlinarića je zvao u goste pa je napadao. Znači, svi oni koji su bili kod njega po zadatku lažna desnica, na kraju kada propadnu, kada je više nema, onda ih on napada, onda on ima zadatak stvarati novu lažnu desnicu. I to je sve pod kontrolom krupnog kapitala, političkog podzemlja, UDBE i KOS-a koji dan danas vladaju Hrvatskom državom. I ja ne mogu doći kod Bujanca i Bujanec je čak kada je bilo njegovi svatovi, kada se imao ženidbu u Vukovaru, onda je Jutarnji list napravio veliki prilog sa 5-6 stranica i onda je čak dao izjavu i rekao Dražen Keleminec kod mene nije bio i nikad neće biti. Koja ja sam ekstremna desnica za njega, ali on rekao mi imamo plan sa Brunom Esih i neovisne za izbore da dobijemo 10%, a onda nakon toga koaliramo sa HDZ-om. A sada napada Domovinski pokret, Penavu i Čipu Mlinarića zato što koalira sa HDZ-om i sa
Plenkovićem, kojega je on pomogao da postane predsjednik, sada on reklamira Branko Lozu, Marija Radića, sad kao oni su protiv HDZ-a, opet nova prevara biračkog tijela, a opet u stvari oni su isti dio, iste Znači, priče. Bujanec po zadatku stvara tu Stvara, fake da. desnicu, naziva, mislim, on je kao fake desničar, stvara lažnu desnicu, do druge proziva da su fake desničar. Kod Marka Jurića ja isto ne mogu, ja ne znam zašto. Promovirao je Mark Tomislava Jonjića, a kada vidim oni 200 potpisnika ko podržava Tomislava Jonjića, kada sam vidio da ga podržava Markica Rebić, UDBA, kada podržava ga Marin Sopta, Šuškovkum UDBA, kada ga podržava Domazet Lošo Kosovac, završio školu obavještajca u Moskvi, do 1992. bio u Beogradu, veliki pobornik Putina, danas i ruske agresije na Ukrajinu. Kada vidim da ga podržava Bruna Esih, a Bruna Esih, to vam je ta ekipa, iza toga se skriva i Božo Vukušić, koliko ja znam, on je vlasnik Hrvatskog tjednika, Marijačić je samo urednik. Kada oni njega reklamiraju u Hrvatskom tjedniku, a zna se da je Božo Vukušić zajedno sa Šeksom, Vice Vukojevićem, to je sve UDBA koji drže blajburški, zovu se udbaški blajburški vod, znači oni, kad vidim da Tomislava Jonjića takvi podržavaju, onda mi je sve jasno. Onda mi ne mora mi više niko ništa govoriti. Ali mi nije jasno da oni obični puk koji su pravaši, koji ne rade za HDZ, ali su ušli u HSP zbog imena HSP-a, kako oni to ne vide? Kako oni to ne kuže? Meni to nije jasno. Recite mi, je gospodin Paraga podržao vašu kandidaturu i kako dijaspora gleda na vašu kandidaturu? Jeste imali podrške? Ne, nisam ja nikoga tražio podršku, ja sam imao podršku našeg članstva Autohtone Hrvatske stranke prava, nisam ni tražio ni dijaspori, ja znam da je dijaspora prevarena, opljačkana i da dijaspori nema više ono kad 90-ih budu samo slali novce. Daju oni Bujancu, daju To su pojedinci za koje sam čuo da nisu bili hrvatska dijaspora, nego udbaška dijaspora. Takvi davaju Bujancu novce. Ne samo Bujancu, Juriću, $100,000 godišnje dobio. Kupio auto za 70-80, oženio 30 godina mlađu i onda vi tražite hrvatske medije. U medije treba ulagati. Evo, Srbi kad su ušli, oni su to pokupovali, niko im nije dao. Rekli ste kako se zove Velebit, Bujanes. Jer oni se samo njih tri, recimo, ja imam portal 15 godina. Samo njih tri kažu da su hrvatski mediji. Tjednik. Sad su otkantaju hrvatski tjednik. To su sve paramediji. Znači, paramediji koji su isto pod kontrolom. Ili, na primjer, gledajte, znate ko je vlasnik Osječke televizije? HDZ. Znači, HDZ je imao Slavonsko-baranjsku televiziju. I sukobo sa Glavašem, Glavaš osniva novu stranku i pod kontrolom ima Slavonsko-baranjsku televiziju. I sada HDZ gubi svoju televiziju i onda osniva novu televiziju, zove se Osječka televizija. Vidite, ja nisam mogao biti nijedanput na Osječkoj televiziji, a vidite, Tomislav Jonjić na toj HDZ-ovoj televiziji prije nego je postao službeno kandidat i bio gost 2 puta. 2 puta na HDZ-ovoj televiziji. Jer vam sve to govori čiji je onda Tomislav Jonjić? Ne znam, ne mogu ja tako to zaključiti, ja čovjeka osobno poznajem i ne bi ja tako njega eliminirao. I ja sam rekao, izlazim uvijek na izbore i glasam samo za one koje ja osobno znam, a ostaje samo Tomislav Jonjić kojeg ja osobno znam. Da ste vi bili na listi, da je bio recimo gospodin Anton... Ali sad vas neke da pitam. Znači, Filić, ja ne mogu ući sa hrvatskom lentom s barjakom, hrvatski barjak i krvom s bijelim poljem unutra ući u državno izborno povjerenstvo, meni brane. To mi je jako žao, evo. A vidite, Tomislav Jonjić može sa štapovima. Znači, vi ne možete sa štapovima ući niti na stadion da navijate, jer je to isto oružje. Znači, on može sa štapovima
gdje iza njega nose hrvatski barjak s bijelim poljem, znači on može nositi to, on može ući u državno izborno prvenstvo, on može sa HOS-ovim barjakima gdje piše HOS za dom spremni, znači njima državno izborno prvenstvo Slavenu Hojski i ovima drugima to ne smeta, ali smeta kad Dražen Keleminec ima. Znate zašto? Zato što oni su pod kontrolom, oni su njihovi, a ja nisam njihov. To je sve prevara da pridobiju vaše glasove, a onda na tim temeljima rezultata stvaraju novu lažnu desnicu u Hrvatskoj. Idemo dalje. Ima još jedan kandidat, uvjetno rečeno desni kandidat. On govori mnoge stvari što neki od nas misle, je tako? To je gospodin Miro Bulj, gradonačelnik Sinja. Kako komentirate njegovu kandidaturu? 2010. godine prvi puta sam organizirao prosvjed u Srbu, gdje je bilo nas oko 500. Bilo je najveći skup tada, 500 nas je bilo. U stvari Pupovac je nama samo promidžbu dao, pa je napadao, pa je na taj način digao branitelje i sve. I došao je tamo Miro Bulj i mene je došao do mene kada je bilo anonimna osoba, kada za njega niko nije znao u Hrvatskoj, 2010. I on je meni, on je mene pitao da li on mogao govoriti. Ja sam mu dao mikrofon i ima na YouTube kanalu gdje on nastupa i govori protiv Pupovca. 2016. godine, kada je ušao preko mosta u Hrvatski sabor, Vlaho Orepić je oficir JNA koji je čak bio zarobljen od Hrvatske vojske, jer je bio na njihovoj strani u napadima na Dubrovnik, na Hrvatsku. Znači on postaje preko mosta ministar policije i sada Vlaho Orepić je prijatelj sa Pupovcem. I sada Vlaho Orepić mene napada 2016. godine, deložira me na 9. dan mog javnog okupljanja kod spomenika, jer sam ja prijavio prije javno okupljanje prije Pupovca, a znate ko me najviše napadao preko Fejsa i ko je branio Pupovca? Miro Bulj. To je prvi incident sa njim. Drugi incident je bio, ja sam se sreo na Ilici sa Kovačićem iz Sinja. On je ušao u Hrvatski sabor preko liste Mosta, a Petrov je napisao ako će ići koalicija s SDP-om, HDZ-om, da će on dati ostavku. Na kraju je otišao sa HDZ-om i onda je taj Kovačić i dao ostavku iz moralnih razloga jer on neće u prevari sudjelovati, a Most je radio prevaru, gdje je i Bulj član stranke. I ja sam ga pitao pa šta spašavate i držite na mjesto predsjednika uprave Podravke Zvonka Mršića. Isterao je 2000 ljudi, prodavao je firme, uništio je, opljačkao je Podravku, čak revizija je to napravljena i stoji u ladici državnog odvjetništva, protiv njega se to ništa ne poduzima. A on meni kaže, evo sad je upravo Zvonimir Mršić u Saboru kod Petrova i Grmoja. I ja vam idem Gajevom i vidim ja sjedi Miro Bulj i vidi on mene, evo Keleminec dođi, sjedni, ja sjednem, ja njega pitam zašto štite Zvonimira Mršića, tog SDP-ovca, komunistu, koji je opljačkao Podravku, rastjerao ljude, rasprodavao Podravku. On meni kaže, kad sam mu to rekao, odi proći. Sad mi treba prijatelj doći, nema vremena s temom razgovarati. Prvo me zove za stol, a onda mi tjera od stola kad sam mu postavio nezgodno pitanje. Drugo, on u stranci ima neke koji su javno rekli kada se kandidirao za gradonačelnika grada Zagreba da treba HOS-ovce procesuirati i da bi on sve njih za gradonačelnika Sinja. Za gradonačelnika grada Zagreba. Ko se kandidirao? Zvonimir Troskog. Ne znamo ni izgovoriti pravo prezime i onda jedan njegov mentor ga je zvao na razgovor, pa što si sad naučinio, pa zašto si to rekao, da treba HOS-ovce procesirati, treba ih staviti sve pod zid i streljati. Onda mu je on rekao, a što sad da napravim, da sad uzmem križa i nosim pješice od Zagreba do Rijeke. Meni su Židovi rekli da to moram reći, ja sam to morao reći. Znači Bulj je u toj stranci gdje ima koji su zajedno u klubu, zajedno surađuju te osobe. A opet
Imam snimku gdje Grmoja kaže za govornicom u Saboru, ali njih svi šute. Znači, ja sam bio na edukaciji FBI-a u Budimpešti. Nama su agenti FBI-a govorili to i to i to. Pa onda za koga radi Most? Čiji su oni? Da li su oni u interesu hrvatskog naroda ili nekakvih stranih interesa? I zato ja ne želim dati glas Miri Bulju. Znam da je prevara, da on samo populistički nastupa prema biračima i da ih pridobije, a sjetite se ovog razgovora za 3 godine, da isti Miro Bulj će sjediti u Saboru i biti u koaliciji zajedno sa SDP-om i sa Mostovcima i sa obitelji Raspudić. Idemo dalje. Jedna od stvari hrvatskog predsjednika, to je vanjska politika i to je vojska. Kako bi vi vodili vanjsku politiku i kakav bi bio vaš stav prema hrvatskoj vojsci? Bio sam među prvima protiv ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Znači bio sam. I dan danas sam protiv Europske unije i smatram da je to pogubno za hrvatski narod i da nam je samo ulazak u Europsku uniju donese veliku štetu. A uvijek sam da iznad Hrvatske samo vlada Hrvat i Buk. Nema stranca, jer nam bude sutra Beograd, Budimpešta i Beč ili Brisel. Ja sam protiv toga. Što se tiče NATO-a, ja sam bio protiv NATO-a, ali sada vidim i da je to dobro što smo ušli, jer mi imamo oko sebe Mađarsku, koja prezentira, želi teritorij Hrvatske. Evo, jučer je objavio, vidio sam Jutarnji list, da je u Briselu su Mađari prezentirali kartu Velike Mađarske sa dijelovima teritorija Hrvatske. Znači, Mađari... Nema nikakve reakcije. I od Plenkovića, Plenković je rekao da se oni na to uopće ne obaziru, da to njih ne zanima. Naravno, izdanike ne zanima, oni budu služili sutra i Orbanu ako dođe do toga. Znači, Mađari imaju tenziju na hrvatski teritorij. Da li Mađari ili samo Orban ima svoje fikcije? Orban ima, ali ima tu dosta Mađara. Vi ste blizu ovoga mađarskoj granici. Kako diše mađarski narod? Pa isto kao i hrvatski narod, ali političari su ti. Znači, Orban je saveznik Putina. Orban je prijatelj sa Aleksandrom Vučićem. Srbija isto ima tenzije na hrvatski teritorij. Imate nove karte ruske. Ne postoji Hrvatska na tim kartama. Postoji velika Srbija, postoji velika Mađarska. Rusi imaju tenzije na more, izlaz na more, znači izlaz smo mi na geostrateškom položaju, izlaz na Jadransko more, znači isto kao što Amerikanci imaju strategiju Kosova. Zašto? Zato što je na Kosovu su njihove baze i zato su oni napravili od ulaska od Albanije, idete prema Prizrenu, sve autoput, besplatno se vozite, zato što nije Albanija to napravila, su Amerikanci napravili sebi za ulaz na ovo područje, na Balkan. Znači i Rusi i Amerikanci imaju tu tenzije, mi smo na tom geostrateškom položaju, tako da i Rusi imaju tenzije na naše područje, a Rusi saveznici. Od kraljevske, od carske Rusije, preko sovjetske Rusije, preko Staljina, preko Jeljcina, uvijek podržavala nezavisnost, odnosno državotvornost Hrvatske. A ko je ušao sa tenkovima 45. godine od strane Srbije, ko je ušao od strane Bugarske, Rusije i Rumunjske? A oni su čak htjeli sovjetsku Rusiju. Pa nikad ne bi Tito osvojio Hrvatsku da nije bilo Rusije. Gledajte ovako, mogu nešto reći. Jesi sjećate film Rusija je imperijalna sila. I ta Rusija kao takva jedna sila ima imperijalna razmišljanja. Naravno, osvajačku. Jedan od najvećih konkurenata imperijalni, koliko god to danas djeluje da su oni neki prijatelji, je Turska. I čim je Hrvatska jaka, Turska je odmah slabija od Bosne. Razumijete kako... Da, slabija od tako da ja ne vjerujem u te karte, to su lažne karte koje... Dodikova politika... Da nema Hrvatske, ja ne vjerujem. Dodik ide slobodno, posjećuje Putina.
Ili ja sam čuo da recimo... Dodik želi veliku Srbiju isto, znači on je protiv Bosne i Hercegovine kao države, znači on si javno to govori i on je pod sankcijama Amerike. A sad ja postavljam pitanje... Jer bi vi išli kod Dodika da vas pozove na njegovo imanje? Ne bi ja išao kod Dodika. Kada ste predsjednik? Ne bi ja nikada išao kod Dodika na njegovo imanje kao Zoran Putin Milanović ili kao Plenković ili kao Mandarić iz Rijeke. A znate ko je Mandarić iz Rijeke? Pa prošlo ljeto je Mandarić iz Rijeke bio tjedan dana u posjeti kod Milorada Dodika. Znate zašto? Ja sad ovo pitanje postavljam Amerikancima. Vi to znate sigurno, a zašto šutite? Ja sam postavio pitanje Miloradu Pupovcu. Ja nikad nisam čuo za to Mandarića. Ja sam postavio pitanje Miloradu Pupovcu i Miloradu Dodiku da li istina da li imaju benzinske pumpe Adria Oil. Znači preko 50 benzinskih Pupovac šuti. Također, ja postavljam pitanje da li je stvarni vlasnik 400 šlepera Mandarić firme u Rijeci Milorad Pupovac. Ja ga to pitam. Evo, meni je rečeno, ali ja to ne vjerujem. Zato ja pitam Milorada Pupovca da li je to istina. A koliko ja pitam i koliko je meni rečeno, a ja to ne vjerujem, pa zato Milorada Pupovca pitam, da je 50% Milorad Dodik u vlasništvu sa Miloradom Pupovcem benzinske pumpe po Hrvatskoj. Ja to ne mogu vjerovati. Ja sam to, čak se Milorad Pupovac žalio na sudu u Gospiću, zašto ja njega to postavljam ta pitanja. Idemo dalje. Znači, vanjska politika, idemo prvo po susjedstvu. Recimo, evo, Mađarsku smo se dotakli. Kako bi se vi ponašali u BiH? Tu je Milorad Dodik čak bio prema Hrvatima u BiH konstruktivniji, da ne kažem blagonaklonjeniji, nego razni hrvatski političari iz Hrvatske. Politika u Bosni i Hercegovini je jako složena. Znači, sve je bilo u redu do 90. godina, sve je bilo u redu dok nisu 21. je ubijen Paradžik, znači 9.8.1991. nisu ubili Blaža Kraljevića. Znači, politika Hrvatske stranke prava je bila da zajedništvo sa muslimanima i da je to sve Hrvatska. I jako puno muslimana se smatra, i danas ima muslimana koji se smatraju Hrvatima, ali to je jako velika manjina danas, zato što je to razorio sporazum u Karađorđevu Tuđman Milošević u podjeli Bosne i Hercegovine. I da je ostala politika Blaža Kraljevića i Hrvatske stranke prava i Dobroslava Parage, danas ne bi bilo Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Ne bi bilo države u državi. Znači, sve je to politika Karađorđeva nama donesla i to je sad komplicirano. Znači, politika Tuđman-Milošević bio dogovor tako da se zaratilo sve tri strane. A to je bio interes najviše Miloševića. I onda su nastali sukobi između Hrvata i muslimana i danas nekad jedinstvo, danas jako teško to jedinstvo ponovno vratiti. Znači, između muslimana i Hrvata. Tako da to je jako teško pitanje na koje pitanje ne znam jel bi mogao odgovoriti. Ja svake godine idem u Uzdol i kada vidim tamo ono 32, 33 civila Hrvata koji su muslimani, civila, djecu masakrirali u noći, znači ušli su među linija i masakrirali. Dobro, ja sam čuo da su to mudžahedini, a muhađedini su dolazili preko Hrvatske, preko Slavonskog Broda, preko jednog lažnog pravaša koji je bio i u Hrvatskom saboru. Da, eto, dotaknut ćemo se njega, pretpostavljam da govorite o Bosna i Hercegovina se isto zalaže ući u Europsku uniju, ali Bosna i Hercegovina mora razriješiti prvo svoje unutarnje pitanje, jer oni imaju tumor. A znate koji je tumor? Hrvati nisu tumor, nego je Milorad Dodik i Republika Srpska je tumor.
Znači oni imaju tenzije za stvaranje velike Srbije. A Hrvati su danas u podređenom položaju u Hercegovini, u Bosni i Hercegovini. Znači mi smo u podređenom položaju. Nemamo ona prava koje bi trebali imati prava. Čak se na HRT-u neki dan su nazvali Hrvate u BiH nacionalnom manjinom. Da, to se pokušava. U Hrvatskoj se pokušava. Tome se naša politika Hrvatska treba suprotstaviti. Idemo dalje. Znači, idemo na srpski svijet, idemo na Srbiju. Kako komentirate na ono što se događa trenutno u Beogradu? Imali smo, odnosno mogli smo vidjeti, imali su veliki protestni skup, je tako? Preko 100.000 ljudi je bilo na glavnom Beogradskom trgu Slave. Bilo je i prije izbora isto i 100.000, pa na kraju je Vučić i dalje postao predsjednik, u stvari ovo mu je zadnji mandat. Ali i dalje njegova napredna stranka, Srpska napredna stranka, i dalje je na vlasti. Znate zašto? Zato što su oni usavršili lažiranje izbora i zato što Vučić ima pod kontrolu medije. A to su i obavještajne službe i policija. I to mu je važno da vlada Srbijom. I oni neće, opozicione stranke, neće uspjeti ništa. Pa vidjeli ste kako oni rade na izborima. Znači, toga kod nas čak nema. Oni dovoze za autobusima iz Bosne i Hercegovine, oni njih voze po domovima, po športskim dvoranama. A dovozi HDZ glasače iz Srbije? Da, to ide preko Pupovca. Znači, isto, dobivaju papiriće, ideš u Beogradu na to izborno mjesto, ti ideš na to izborno mjesto, ti ideš na to izborno mjesto. I oni se ne mogu suprotstaviti. Oni idu od kuće do kuće sa spiskovima. Vidite da je čak i neki tjeraju i dolaze do sukoba. I mislim da jedino izvana ako ruše Vučića, ovako unutar ovih ga neće. Pa hoće ga rušiti izvana? Pa Vučić balansira. I to dobro balansira prema Putinu i Rusiji, prema Briselu i prema Europskoj uniji. Znači malo jednima, malo drugima. Evo sad se saznalo da je čak i on prodavao municiju Zelenskom i Ukrajini. Pa to se zna odavno, to nikakav nije tajna. A u stvari, podržava Putina i njegovu agresiju na Ukrajinu. Znači jako dobro balansira. A pazite, sad ovo ću vas pitati. Ali njihove tenzije su opet velika Srbija. Sinoć na televiziji u emisiji četvrtkom u 9 na državnom prorežimskom narodnom medijskom servisu RTS-u je izjavio, znači bio je na Informer televizije, kabelskoj prorežimskoj televiziji najavio sankcije američke protiv naftne industrije Srbije, sankcije. Pa je onda kod Milomira Marića u ponedjeljak je to je bilo 13. petak, 13.12. onda 21. koji je bio 22. 23. 24. znači u ponedjeljak 23. prosinca je kod Milomira Marića rekao da je Plenković se zauzeo da protiv sankcija, da niko nema koristi od sankcija Srbiji naftnim. Na što je ovaj rekao nije se zauzeo, nego je kao rekao samo da je Plenković rekao da niko nema interesa da se Srbiji uvedu naftne sankcije, da bi sinoć 26. prosinca izjavio u emisiji četvrtkom u 9 svaka čast Hrvatima, spriječili su sankcije, naftne sankcije Hrvatske. A znate gdje su to dogovorili? Ne. U Dubrovniku. Ne znam, evo, komentirajte vi. A u Dubrovniku ja samo govorim šta se događa. U Dubrovniku su se dogovorili Vučić i Plenković. Znači njega su u Srbiji proglasili da Vučić laže. ne da ima samo Plenkovića i tu potporu tih komunista, Jugoslavena, ratnih dezertera u Hrvatskoj, nego ima potporu i od Mađarske, od Orbana. A što je Orban radio kod Zelenskog? Pa da mu prepuste isto plin preko Ukrajine u Mađarsku. Preko Rusije, za ruske strane, preko Ukrajine u Mađarsku. Pa zato je išao posjetiti Zelenskog. Ja, ne znam šta Orban radi. Ja sam tu malo ovako, mislim da nikad Mađari neće biti ko
problem Hrvatskoj kao što su Kao Srbi bili, da, ali ovo vas komentiram, ko bi to u Hrvatskoj podržao Vučića kad mu se tako drma njegov režim? Plenković, Milanović, isto djeca komunista. I to se suprotstavili kao Europskoj zajednici, suprotstavili prvi put u večer. Zato što Plenković misli da je nedodirljiv, Plenković misli da, pošto on sve kako njemu Brisel kaže, on to sve odradi, da onda može nešto i ustupke on dobiti. A može biti jedna senzacija sad na ovom podkazu. Mogu reći jednu senzaciju? Da, pače. Evo, da li vi vjerujete da bi se u ovoj 2025. godini moglo dogoditi da bude uhićen Andrej Plenković? Ne znam, stvarno ne znam, ne mogu nagađati. Mogu nagađati, ali da li ću pogoditi, stvarno ne znam. Ali ne od naših državnog. Da, od EPO-a, da, to je priprema to sam ja davno čuo i naš jer do portal sada je je preko pisao. 30 ministra uhićeno, Da su to pripreme, Vili Beroš je priprema za Plenkovića zadnjih. Da, to sam čuo da narod priča, neki novinari komentiraju. Ja imam neka saznanja da bi se to moglo dogoditi. Ja imam samo što sam čitao. A onda bi bili izvanredni izbori u Hrvatskoj. Onda Zoran Milanović ne bi čekao 3 godine do izbora, nego bi se kandidirao prije za predsjednika vlade, tako da i izbori za predsjednika bi se mogli dogoditi već sljedeće godine. Je onako gledano od oka, sad stvarno kažem od oka, kalkuliram, ovako glasno razmišljam. Nemoguće je da su svi oko tebe, više manje, imaju putera na glavi, a ti si vođa, a ti nisi. I da ništa nisi znao. Tako da mi je to teško kalkulirati, evo moja tako neka glasna razmišljanja. Ajmo mi o onome što znamo. Hrvatska je premrežena stranim službama. Oni sve znaju. Da. I oni znaju da je Plenković u toj mreži gdje se pljačka Hrvatska država, hrvatski narod. Znači, pričamo dalje o vanjskoj politici. Idemo dalje u geostrateške naše ovako razgovore. U ovoj super izbornoj godini gdje ste vi pokušali biti predsjednik, odnosno predsjednički kandidat, bili su i američki predsjednički izbori gdje je pobjedio gospodin Donald Trump. Kako to komentira? Vi ste svojedobno išli nosili majicu Trump, podržavali Trumpa kad mnogi to... I danas kad podržavam i mene su svi napali onda. Nije bilo kome nije napao. Čak su indeks slao američke medije, gdje su američki mediji mene napadali kao da sam ja nacista i fašista. Na Trumpa se pokuša 2 atentata. A sad ću vam dati još jednu ekskluzivu. Ako se meni što dogodi, znači prirodna smrt, nije to prirodna smrt, to je likvidacija. Ako se meni što dogodi, evo sada neka službe naše slušaju, ja posjedujem, znači kompletno sve ko mene treba likvidirati. I ko će biti odgovoran za moju likvidaciju? Jer ja im smetam. Ja im jako smetam. Kome? Političkom podzemlju. Dubokoj državi. I kosa. Paralelnom državnom krupnom kapitalu koji vlada Hrvatskom državom. Gledajte, ja znam da su oni bili, cijelu mrežu su oko mene napravili zbog moje kandidature. Cijelu mrežu. Ja znam da ja, kak se zove, im smetam. Oni imaju stalno probleme s menom, pa jedan problem je Srb. Evo, jedan problem je i Srb, što ja njima stvaram probleme. Doćemo kasnije do Srba. To ćemo se posvetiti. Ako se meni što dogodi... Ajmo sad o Trumpu. Počeli smo Trump. Trump je u istoj poziciji, znači Trumpa je duboka država, znači Soros je protiv Trumpa. Soros otvoreno financirao kampanju protiv Trumpa. Soros financira kampanju Možemo kod nas. Tomaševića, Benčićku,
ovu Kekinicu i tako dalje. Znači, Trump je protiv migranata, Trump je protiv transrodnih, znači, osoba, znači da danas budeš muško, sutra budeš žensko i onda budeš usvajal djecu i tako dalje i tako dalje. Znači, Trump ima tu crtu protiv kojeg su koje oni ne mogu podnesti, zato su ga pokušali ubiti. Meni neko mi je rekao, možda je taj atentat na njega insceniran. Je, ajde i budi ti Trump i dozvoli da ti snajper uho očeše. Znači, samo mrvica bi dobio u glavu. Kako komentirate američko-hrvatske odnose? Amerika je nama kao glavni saveznik, a često mi nemamo ni veleposlanika američkog u Hrvatskoj. To je jedna stvar. Druga stvar, kako očekujete da će slovenski Žid porijeklom Njemac voditi politiku prema Hrvatskoj? Dva pitanja. Znači, kakva je politika Amerike prema Hrvatskoj? I Hrvatske prema Americi? Pa, američka veleposlanstvo, na primjer, ja sam pokušao doći do veleposlanika američkoga da mu objasnim stanje u koje se danas Hrvatska država nalazi, u kršenju mojih ustavnih zagarantiranih prava, nisam mogao doći uopće da razgovara, da me prime. Drugo, ja sam bio razočaran kada je američko veleposlanstvo financiralo u Srbu Pupovcu dom, znači tamo gdje je genocid na hrvatskim narodnosti napravljen, ali sam kasnije saznao da to nije zagrebačko veleposlanstvo američko, nego beogradsko, a oni su samo zvali ambasadora Amerike iz Zagreba da ide to otvoriti. A to je Pupovac zajedno s Vučićem kod američkog veleposlanika u Beogradu dogovorio i ishodio novac. Amerika je prema Hrvatskoj na nekim stvarima je bila za nas, a na nekim stvarima je bila protiv nas. Oni su nam pomagali da oslobodimo, znači, Hrvatsku i 1995. godine. Ali opet ta ista Amerika je imala plan Z4. Da su Srbi pristali na taj Z4, a Tuđman je pristao na Z4, znači ne bi se dogodila Oluja i ne bi mi oslobodili svoj dio teritorija, nego bi da su Srbi pristali, da je Babić i zločinac Mile Martić prihvatili taj sporazum Z4, mi bi danas imali u srcu Hrvatske kod Karlovca granicu, imali bi tamo, znači, morali putovnicu pokazati, oni bi imali svoju vojsku, svoju policiju, svoju valutu, imali bi državu u državi. Znači, mi bi bili raskoljeni. Znači, kada su oni to odbili, onda su Amerikanci dali zeleno svjetlo da idemo oslobađati. Znači, ima pozitivni i negativni. Kako je danas? Znamo šta je bilo prije. Kako će biti pomalo? Pa, mi smo danas u sastavu NATO-a i zato nas tu tretirao kao saveznike. I mi bi trebali biti saveznici na neki način, ali opet moram reći, neko će me kritizirati i reći, ti si za Ameriku, ti si za NATO, a to su globalisti, to su satanisti, to su antikristi. Ne, nisu. Amerikanci su u istoj poziciji kao mi Hrvati. Da njima vladaju cionisti, Židovi. Znači oni vladaju i oni određuju. Ti cionisti su protiv Trumpa. Znači, a zašto onda toliko brani Izrael? I još govori da je malo, da treba biti veći. To i meni nije jasno, jer tu se ja s tom politikom se ne slažem. Još jedna stvar kad pričamo o NATO. Neke stvari su Trumpove u redu, a neke stvari nisu u redu. Znači, vi ste naglasili mađarsku opasnost, to koju je bio i naš ministar Anušić, ministar obrane je naglasio. S druge strane, u nekim političkim krugovima, posebice tim desničarskim krugovima, pretenzije na istočnu obalu nikad nisu predstavili. I kako komentirate da danas mađarski i italijanski avioni čuvaju hrvatsko nebo? Kao najveći precedenti na hrvatski teritorij. Zato što mi nemamo praktički vojsku, nemamo, evo sad smo kupili te Rafale, inače
mi smo ostali bez... Jel bi vi ko predsjednik dozvoli Mađarima i Talijanima da... Ne bi. I evo još jedna stvar kod sučeljavanja, što je meni jako zanimalo i što mi je dojmilo se, a to je da su svi kandidati rekli da ne bi u sastavu NATO-a znači dozvolili da hrvatski vojnik ide ratovati van Hrvatske. Prvo, tu je Milanović lagao jer kao predsjednik vlade poslao 1000 vojnika u Afganistan. Da je gora bila situacija. Drugo, ako smo mi smo u sustavu NATO, znači od tih svi 8 kandidata ne bi hrvatsku vojsku slali, na primjer, u Poljsku da brane Poljsku, jer je ona u sastavu NATO. Znači, a sada se nešto postavlja kontra pitanje. A ako mi ne bi dozvolili da hrvatska vojska brani Poljsku, jer ona u sustavu NATO, kao i mi, zar bi onda Poljska išla braniti nas? Da li bi NATO branio nas ako bi nas napali Srbi? Ne bi. A mi vojske nemamo. Profesionalne imamo. Mala vojska, mala snaga. A mladi ne znaju da držati pištolja, ne znaju napuniti metak, ne znaju s puške pucati. Ne znaju iz olje pucati. Znači, Pavle Kalinić je rekao imamo oko 5000 profesionalnih vojnika. Na ukrajinskom bojištu samo s ruske strane navodno da gine od 500 do 1500 dnevno. Znači ni 10 dana ne bi to trajalo. A 300-400 tisuća vojnika ide na jedan napad ruski. Pa mi ne možemo jednu minutu obranu imati Hrvatske. Pa mi smo pregaženi za minutu. Zato ja govorim da su i HDZ i SDP su ukinuli vojni rok. Zašto su ukinuli vojni rok? Skupo. Da, skupo. Ali zato se treba krasti, zato treba njihove udruge financirati, zato treba te anti-hrvatske udruge financirati milijunima eura. Zašto Pupovac mora dobivati milijune eura? Zašto mora dobivati za Novosti? Zašto mu se daju zgrade u centru Zagreba besplatno? U vlasnicu Hrvatske države. Idemo dalje vanjsku politiku. Za nekoga ima, za nekoga nema. Za obranu Hrvatske vratit ćemo se nema. na Srbiji i Pupovca, vratit ćemo se. Evo, nemamo još puno. Koliko imamo kapaciteta, imamo još 15 minuta. Da. Znači, ukrajinska situacija, rusko-ukrajinska situacija, šta predviđate tamo? Jučer sam čitao da Rusija sa zalihama, znači svojim rezervnim zalihama pada. Znači, oni će doći do bankrota i financijskog. Admiral Domozetov stalno govori da Rusija strateški dobiva, nije osvojila jedan veći grad. Jučer je objavljeno da zalihe njihove i zlata i toga svega ponestaje i da Rusija još neće... Ne da nisu osvojili Kijev, nisu osvojili nijedan veći grad. Još dugo neće moći napadati Ukrajinu. Isto tako i Ukrajina. I ako prekine se pomoć Amerike, ako Europa neće više moći toliko davati koliko je davala, znači niko neće više moći davati jer sve svoje resurse davaju, znači u oružju, tenkovima, u vodici, u novcima. Znači, oba dvije strane su u teškoj poziciji. Znači, Trump želi mir. Znači, to će ići na štetu Ukrajine 100%. Ali Zelenski... Šta znači šteta Ukrajine? Pa ovo što je Rusija osvojila, to će ostati u Ruskoj federaciji. Isto što je trebalo i Z4 ostati Republika Srpska krajina, ne bi bila Hrvatska. Znači, priznat će se trenutna situacija. Priznat će se trenutna situacija i tu Zelenski isto da ne bi izgubio cijeli teritorij, bolje će dati taj teritorij, pa možda za 50 godina se nešto dogodi i vrati se taj isti teritorij. Ne znam, ovo je navodno 19. rusko-ukrajinski rat u povijesti. 19. povijesti. Tako su mi neki ljudi rekli. Ja sam čitao nekakve navodove. Ta Ukrajina isto podijeljena zemlja ima. Zakarpatska Rusija koja je bila sastav Austro-Ugarska, ima ona tamo, je li tako. Ali evo, recite u jednoj rečenici još u rusko-ukrajinski rat. Pa Rusija je agresor, definitivno. Rusija je napala jednu suverenu državu, definitivno. Meni nije jasno kako neki Hrvati, kao Zoran Putin Milanović i još neki domoljubi koji se predstavljaju, podržavaju rusku agresiju, podržavaju Putina,
a podržavaju ga zajedno sa Vojislavom Šešeljom, jer Šešelj zagovara rusku agresiju na Ukrajinu. Također podržavaju one četnike, dragovoljce koji su otišli na stranu Rusije ratovat protiv Ukrajine i prijete kako će osvojiti Ukrajinu i osvojiti i vratiti Krajinu i veliku Srbiju. Meni nije jasno kako u Hrvatskoj postoje desničari koji se predstavljaju kao desničari i podržavaju Putina. Onda kažu da je Putin protiv globalista, a u stvari i Rusija je imala cijepljenje, znači koronu, imali su svoje vlastito cijepivo, imali su maske, su morali nositi, a zna se da je Putin isto Židov kao i Zelenski. I onda mi nije jasno kako neki misle, Amerika je legitimna, koja je ipak bila na našoj strani, da se oslobodi Hrvatska na kraju i pomagala nam je da se oslobodi. I naši časnici su išli u Ameriku se obučavati. I ranjenici se liječiti. I ranjenici se liječiti, nisu išli u Rusiju, u Moskvu. Da. A sada oni podržavaju Putina rusku agresiju zato što slušaju. Nemamo puno vremena, idemo na zbivanja u Palestini. Kako gledate na zbivanja u Ja sam na strani Palestine. Nisam na strani agresora, nego sam na strani žrtve. I Palestina je imala svoju državu, od 1945. godine više nema. Znači oni su okupirani. Znači oni su Židove po brodove natrpali u Palestinu i doveli. Što bi vi da ste predsjednik napravili da dođe Netanjahu na teritoriju Hrvatske? Jel bi ga uhitili bi ga i predali ga u Hak, gdje je ova optužnica protiv njega. Znači za ratni zločin. A imate tu koji ga podržavaju. Evo, Dragan Primorac ga podržava. Dragan Primorac podržava Izrael. Plenković podržava Izrael. Ja ne podržavam. Ja sam protiv migranata koji dolaze iz Sirije, planirano ovdje iz Afganistana, iz tih dijelova. Ali opet, što se tiče Palestine, Palestina je žrtva velika. Tamo se ubijaju djeca, tamo se ne bira sredstva u ubijanju. Oni žele da Palestinaca više nema i oni to Gazu su potpuno uništili. Šta mislite kako će to završiti? Nisam prorok da mogu reći. Ostalo nam je još, pri kraju smo razgovora, ostalo nam je završni dio. Recite mi, spominjali smo više puta gospodina Pupovca i zbivanje u Srbu. Jedno što ste vi postigli, a to je da više državni vrh ne dolazi tamo. Ne. Šalju, drugorazredne, trećerazredne predstavnike? Ne, nikoga ne šalju. Ne šalju nikoga? Ne, više nikoga ne šalju, niti od ureda predsjednika, niti od vlade, niko više tamo ne dolazi, samo dolazi svake godine Mesić i Zoran Pupovcu, niko više. Ono što je meni recimo začuđujuće, što mislim da bi postigli možda i u svijetu veliki efekt. Gospodin Juraj Gospodnetić, župnik iz Grahova, koji je tamo živ, ispečen na ražnji, pred materijom. Na oči svoje majke. Prvo su ga vukli sad na lancu. Zašto više, kako se zove, ne potencirate tu priču i kako katolička crkva reagira na tu priču? Jer to je teška mučenička smrt. Svaki puta to potenciram, ali ja nemam podršku ni od katoličke crkve, nemam podrške ni od Laudato televizije. Zato što Laudato televizija vjerovatno se financira, dobivaju od vlade, od HDZ-a novac i oni, pošto u vladi je koalicije Pupovac i oni se ne žele zamjeriti HDZ-u, da se to našteti HDZ-u, jer ta priča o Srbu šteti HDZ-u i Plenkoviću i zato oni to izbjegavaju. Katolička crkva, ja moram također reći da ima Boričevac, znači postoji tamo i mjesto gdje se obilježava komemoracija na Boričevcu, ali Boričevac je u sustavu u stvari protiv mojeg prosvjeda protiv Pupovca. Znači ako 27. pada u utorak, onda u nedjelju je 25. onda je 25. Znači Pupovčev dernek četnički u Srbu, onda je u Boričevcu 25. A ako je 27.
onda je opet u Boričevcu kad Pupovac. Znači, da je li 24. onda je Boričevac. Kad je Pupovac 24. onda je Boričevac 24. Ako je Pupovac 5. onda je... Onda Boričevac radi. Opet Pupovac, da. A svaki puta zašto? Tako da uvleću ljude u Boričevac da ne bi išli Pupovca uznemiravati. To je ta strategija. Znači, a Boričevac se nije dogodio 27. nego par dana kasnije. Vi ste jedini koji govori da u vrijeme tog navodnog ustanka naroda Hrvatske nije uopće bilo partizana na srpskoj strani. Krajem 11. mjeseca jer su prvi partizani tamo se pojavili i sam jedan ima video gdje četnik kaže da tamo nije bilo nikakvih partizana, da je to bio četnički ustanak protiv Hrvatske države. A tamo nije bilo ni ustaša. Tamo su bili 2 žandara koji su pobjegla. Znači, tamo je bilo nevino hrvatsko stanovništvo, koje su pobijeni, koji su zaklani. Tamo ima Boričevac, tamo je Ivezići, znači selo Brotnjo. Znači, to su svi živjeli, zvali su se Ivezići. Oni su ubijeni u 2 jame. Jedna jama je Golupnjača, druga je jama... U Golupnjači su našli, to su 24, i još jedna jama, sjetit ću se kako se zove jama, i hodočasniki koji su od Skijeva kod Knina išli, vraćali su se vlakom, 300 su zaustavili na Svetu Anu i sve su ih poubijali. Sve. Pokojen duši. Drugo jednu stvar što bi sad htio popričati, jedini ste vi čovjek koji je jedina politička osoba, politička persona koja je u Hrvatskoj jasno se upitava šta rade obavještajne službe, osim što vas prate, je tako? Ne samo prate, nego me i rade protiv mene. I uhićuju me. I sada u ove godine... A ne bave se sa nekakvim ljudima ko što je Goran Šarić. Vidite, ove godine je Srpska obavještajna služba bila prisutna u Srbu. Znači, oni su došli u bijelim majicama da budu prepoznatljivi, a šef im je imao i bijele hlače. I naša policija kaže možemo kod spomenika, oni su rekli ne možemo kod spomenika. I hrvatska policija je morala slušati Srpsku obavještajnu službu. Oni su mi rekli kao oni surađuju sa njima zbog granice. Šta ima granica sa spomenikom u Srbu? Ništa. A Goran Šarić, to je posebna priča. Znači to je neki navodno katolički teolog koji nije završio teologiju, navodno da je on po struci autoelektričar. On je rodom iz Rijeke, tata mu je Hrvat, mama mu je Srpkinja. Ja sam čuo da mu je otac musliman, odnosno mater muslimanka, otac Srbin. Ja sam čuo da mu je majka Srpkinja, sad ne znam sada iskreno kažem, ali ja sam protiv njega nekoliko video objavio, ja sam pozivao i odvjetništvo i policiju da reagiraju, jer izgleda on je plaćenik, znači on je plaćenik od Srpske obavještajne službe da... Dobio je stan tamo. Da po beogradskim medijima, po srpskim medijima obilazi i priča protiv Hrvatske države, kako mi nismo Hrvati, da smo mi svi Srbi, govori protiv... Ne, za vas Kajkavce kaže da vi jeste. Dobro, mi Stokavci smo svi po katolične Srbije. Ovo drupa, stvari sve je to sa njih Srbija, velika Srbija, onda... Dubrovnik je srpski grad, hrvatska književnost je, Dubrovačka književnost da nije bilo zločina u Vukovaru priča, kako je Oluja genocid nad srpskim narodom priča. I on se slobodno kreće preko granice, ulazi u Hrvatsku, ide u Rijeku. Ne samo to, nego gostuje recimo na podcastu Inkubator i Domagoj Pintarić i Rale ga ne pitaju gospodine Četnik kako ste vi postali Četnik, nego ga još program biraju. A vjerovatno i naša policija mu tam plješće na granici Bajakovo. Najvjerniji, najodaniji suradnik Marka Jurića i svi ti veliki prijatelji, ti koji imaju tiražne portale, Jurić ga nikad nije pitao zašto Četnika niste pitao, kako je Četnik postao Četnik. Da. Zato što je Kosi Udba dalje vlada Hrvatskom, ponovno vraća. Ma nisu to Četnici. Ovo je čista... On se zalaže isto za Veliku Srbiju, Jugoslaviju i ovi su isto pate za Jugoslaviju. I oni ideološki dišu isto. I oni ga ne diraju. Meni je čudno da ga ne diraju. Evo, meni, znači,
sada su počeli uhićivati neke iz Srbije koji veličaju Republiku Srpsku krajinu, a njega ne diraju. Znači on može ući u Hrvatsku, izaći iz Hrvatske, nazad vratiti se od Srbije, pljuvati po Hrvatskoj. Šta bi vi napravili da ste predsjednik? A taj bi odmah bio uhićen i taj bi osuđen kao špijun. On radi za srpsku obavještajnu službu BIA. I to vjerovatno naši surađuju sa srpskom obavještajnom službom pa ga ne diraju. On je zaštićeni. Znači, on je zaštićeni da vrijeđa, omalovažava hrvatski narod i hrvatsku državu. I njemu se to dozvoljava. A meni se zabranjuje da dođem predati kandidaturu sa hrvatskim barjakom s grbom s bijelim poljem s kojim je Hrvatska priznata i stvorena. I o čemu bomo mi dalje govorili? Evo ćemo završiti s ovim. Pupovac vlada hrvatskom državom isto. Pupovac isto Pa zaštićen. zato što nema parlamentarne većine i on to koristi. Bilo ko da pobjedi, Pupovac će dobiti mandat. Dobit će veliku lovu. Zato što neprijatelji Hrvatske države, anti-Hrvati, Jugoslaveni, veliko-Srbi, bolševiki, komunisti vladaju Hrvatskom državom. I mi ćemo ih pobjediti. Siguran sam da ćemo pobjediti. I doći će dan kada će izgubiti. Zajedno s hrvatskim narodom Isusom Hristom. Samo ne smemo se predati. Bez borbe nema slobode. Hrvatsku moramo osloboditi. Hrvatsku ćemo osloboditi. Ja sam 1.000.000 puta to rekao. Hoćemo s ovim završiti. Može. Evo, dragi gledatelji, ovo je bila druga epizoda podcasta Portala Tjedno. Hvala lijepo. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala lijepa, doviđenja. Hvala i vama. Hvala vama. Znači ja to zrezati, složiti, sve živo i danas ti bude to na portalu. Aj šta stavi odmah? Ne mogu, nemam vremena.